Ini final tiga budi mata orang sekarang di Idol season 2. Onek khas rangi mata ha. Ang kosto khaye ang ani ang phone lo mang khana hane ang ang chuko. Je kosto khay mane exam tong te phana ang khaya te na. Kai onek na tong thang mata ha. Bus nang ni salogo ni ya budi busuk jaga koto siana ni. Tabuk zarati tang chemiya ko. But ang Ganon kurungin tong na wan chu tong jadi ani wan chu mani poran hangga ang tripran bayre bathana ne kisa audition lo lagi try khana yo wan chu to Ini winner kene khawa chu da song ta de nogo tong pro. Nogo tong pro ngole chong ja ya. An je tini performance khane joto len khna to ge ang wan chu go ani performance hisab nong na hine. Ang chong ja ya nogo tong pro. Belaka khatong kana. Yon khatong. Idol season 2 ni second winner mani bahai mata patimu. Belai kan khak sang ha mane asu ke khak sang kha ang bisa sai mani ko mane ang bu kaisa winner ni chong ja kha ni ang mane wan so wina moya ko ta Mane nang ta phana sak sak no winner. winner ang khana ni ang song wina moya ko haing gi dong Nogo tong pro ka woda wan song nang tini winner ngam ro kame second round. ang winner nai ni ang wan so ja ya ba first second third nai ni ang kisa ba wan so ja ya ang just ang best perform khai pai ni ang wan so gi pai ni Bus kang ni salogo ni ya budi bahai sem. ang tagbus kang ni salo kabangma samung compose khai dongo plus already project ketal samung tangwon ready rokhe tongo ingke bono tuibu nyang samung khai ni wan so Mane ni bagi kaisa gan deko tong na. Ang kan ni sak bai tem ni sejang. ani sak bai thang bai suimani ani composition ani thung ban okmai Record to completing jak. record to completing ya ko composition paijak lyrics bu paijak tabok sudu record khai ni Record tim kanya. जे वानसुमानी तो तम सनाय फर्स्ट सेकेंड वानसुमानी बट अब अंगलिया जमसो कि आं थर्ड फन मांखा आं बेले दं थोक्रा तंगो Ke nang busang salogo nang to second tick kana. Second tick man pore phono nang third tick man pore phono nang busang salo ni ya pri buting nai. अनि आं वानसुको आं गानो ते और सिमी बथाग्या आं इंडियन आइडल थांनायनि वानसुकी दङ ते 2-3 इयर्स परे आं गावन बाय काम के प्रिपरेशन आनाय